Ajde, Zoran, neki tvoje provale da izbacim na YouTube. Ajde, ali slikaš. Snimam, brate, ne slikam. Da. I tako stiže poruka na Face da je njen čovjek zec. Moj čovjek! Da je tebe jebo, ti bi znala da moj čovjek nije zec. I da on možda je be kvalitetno i dugo. Jeste. Jeste, ajde. Tebe su jebali zečevi i zato ti tako i pričaš. Yes. Zato si ti isfrustriran, Yes. verno Bože. Moj zec je tigar. Jeste. I on kad jebe, on jebe. Jebe. Ona će meni... Jebe jedan put u 24 sata od kvalitetno. Moj ga čovjek. Yes. Izgleda 4 sata. Kada je kasino. Pa mislim, ujutru na podne i uveč, u toku 24 sata. 72 Šta 70? sata. Zorane sata. Šta Uzni, 70? uzni, brate, Sata. uzni. To je zbog kvaliteta. Blake. Kovakerka. Ne nego Čubre. Ti što si ninfomajka, to je tvoj problem, sine. Ja nisam ni... Jo. Meni je dosta. Ja se nisam žalila na mog čoveka, ona se žalila na mog.